Utongoi TV. Saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Watindata ni naukebya ni mabika masama seo. Alama bikangu nengelelie Vilingi Wa Mauvoo tondo matubikiye mesani yitu ya Mauvoo ti wakatano wa matuku miongweli na nyanya. Mwai ni wakatano mwakani wangilili na miongweli na imwe na niendangu dhoche dhini wa Vilingi Wa Mauvoo muthenyani wa umundi nyanita wa Faith Mackenzie wa Mutunga lo kundethesya kwa liula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda na indi ekatwambe kona amwe mama walangu mbanisye muthenyani wa umundi Mbanisye ni pamwe na ya Senate ila idhinikia maundu maitheka na mawidhi ululuko kutambuka kisioni cha Thwake. Muvungwa umwe kutabua andikithye Mauvoo kwa polisi awetanu na thiniwe eyela. Umundi ni muthenya wa kwililikania yuluwa utheu ibinda ila aka memwaini. Na mwanake umwe kukilia uito wa kilo 50 aitumia maeo. Vilingi Wa Mauvoo. Naindi musiaisia witu tuende na kuneni ni akwisila nambani ya utumane mukubi ili itatu kenda imwe itano na ndini wa mitandao yitu ya mekumukanile. Tuyambiani kanako ti munene wa masaku ni umia mwiao kwa mubungwa umwe ula ukuweta kana nunathiniwe ni maobisa ma abungwa yelani ya masaku abikie na kuandikithia Mauvoo asu. Kennedy Mulinge enange waisu kwa uliku. Koti wa masakuno wa mwenda muvungo molo kuwetetona kuniwa na kumi wane askalima yela kuandikithia ripoti kiseseni cha polisi masakuni kanao kunikili uwekwe. Ki chumanita na muvungo au kwithana kuniwe au miwane maofisa na alao kuweteta umesi indi akuna livoti kongo miwa yela vayetambia inayosoa. Kuyanana na ripoti ila asomwa ni jaji wa koti wa masaku yeweta tuwe matuku 17 mwezi wa keli mwaka wa 2021 muvungwa huu kwa masito Dominic Nzangi tuwafikio hospitali ni mneno masaku yewe nae na kukwata uiti. Ona uwe ovo muvia wa koti uweteta kana muvungwa huu na ange makwati na isamu itembirikile yelani na manengwa kivungo. Kumana na ukuli ulotha kitu kotini ni Daniel Mwongera mutongo isia waekwani ye mwondo wa serikali wa kwenda kwithukiwa kwa muvungwa huu. Judge Kimeino wa kule Muvungo wa tungo sivitali na kuthuyumwa ingi na livoti itungwa kotini vala kwa ni kete kwa matuku miongole na ili mwezi wa 6 mwaka wa 2021. Kungi ngusili umundi nisiumia ukusi yulu wa kiko cha kutemangwa na kuwa kwa wakili Onesimus Masaku mwini wa 10 mwaka muvitu aendea kukwata uiti sivitali ni umwe musini wa Ilovi. Ngusi Joshua Musyoka na Peter Lugogo nisia ilesya koti undu kiko gicha kitikie vala maisie tamoni masaku malanzo nombela wekala uwetie mbuya kwenda kutethewa na makuni aungamiwa sivitali ya wote ulo musembisi sivitali kwa kutumia ambulance vala etino waki mundu mukwa mwike umie nyumbani isio akwite mvuko ayenda kusemba indi asione wanda vala wekiwe mbene ni maofisa ma polisi. Ikwani hii zilai na maloya mbewa 10 matongoni president wa ngwatani wa maloya va Kenya Nelson Avi munini wake Caroline Kamende Daudi na Andrew Makundi
yekwatu wa kuendea kwithukiwa matuko muonza mamoini we 10 mwaka huu wangilile na miongole nemwe. Kennedy Mulinge, Vilingi wa Mauvoo. Thi yonthe eitania muthenya wa utheu ebinda ila aka memwaini muthenyani wa umuthi witano ni waumwa kwa andu mebetangane na mituo ya kubathula na kuthekeya aka ebindani yeu ciana mbingi cia A2 nitia kana nitia kuthi masukulu ebinda ila sina mwikumana na ntheko na nthoni ekatwiwe ngewa isukwa uliku. Na hii macho yako inakuwa kama yani kao? Sawa. Umuthi ni matuko miongweli na nyanya na mwini wa katano. Uu ni muthenya witha wi mubathe ula ni muthenya wa utheu wa akakabinda kalame mwaini kana World Menstrual Hygiene Day. Muthenya uu utania wa ni kana kusomethia na kubundisya andu yulua maundu ala akamesila ebindani yi na kumanya yulua utheu ebinda ila akame mwaini. Kuyana kwa mundu muka elingiletwe nukubathulwa ebinda yila wina mwai ni kulikila kilungu kinene cha A2 alame kuyana na uni undu wongelekete muno na ni undu wabatandu kumanyigwa kwibetana na mituo taisu. Alama konetwe nthini wa mubea wa uima wa mwi nimethitwe maiweta kana kubathulwa ni kwithitwe kuidikila banene mikalile ya A2 na bebata wa kulikila kwa mituki ni kana kukwata mba ukisomo cha ciana cia A2. The day that is set aside to create awareness on matters menstruation and to make sure that menstruation is not a taboo topic in our communities. Number 2, I have also found it right to let boys know that they have a stake on it in terms of supporting the girls, in terms of providing menstrual materials, and in terms of reducing the menstrual stigma and the menstrual pain that is caused by boys when girls mess up. Also, it is also important for every girl and every woman to understand that menstruation is not a costly affair. Every woman can handle it actually without spending a coin, because we only need to tell them the properties of menstrual management materials as given by UN Human Rights, and every Kenyan can afford menstruation in a dignified manner and to experience it in a dignified manner without causing stigma and pain. Isione ila ucha na ukwati wanthi wiyulu kubathulwa kwiyulu nundu A2 ni malasimika kwiseubisya tutaulo twa kutumia kana ukethia mayubika sukulu ebinda ila mena mwai kumana na ntheko na nthoni ona angi mabikia na kutia masukulu. Kuyanana na Judy Sandia ulani mwalimu munene wa sukulu wa Ngewe Primary nukueta kana ucha kisioni kiu ni utumite andu ona mamisi taitatu kwikala nyumbani ya lumu umwe undula uweta endhoni kati wa A2 ebinda yo ya mwai. Vijana hawapasi kuchekelea wasichana manake wameenda kwa mwezi. Hii ni vile tu mwili inageuka. Hawa vijana wakiwa wadogo, hata wasichana, inafika mahali ukifika mahali tunaitwa adolescence, wavulana mwili inaanza kugeuka. Lazima wajue that hii ni vile Mungu alituumba. Na wavulana wanajua wakitaka kwa hao wanapendwa na wazazi wao. Na wanajua wakitaka kwa wazazi pia hao lazima wape heshima wasichana. Kuikethia utheu ebindani yini undu ungi wa kumacha kumana na asia ya ingi kwithiwa matena ukwati nesa o matonyethia kana kumanenga A2 mo utheu ebinda yila mena mwai. Nake Grace Njoki ulani director wa mubea umwe ula witha wingwatanio na mubea wa uima wa mwi wa Goal Setters Foundation ni waweta kana ni undu wa kumacha kwithia kana beandu amwe namba imwe mabuthi ya ciana kwithiwa na ntheko kwa aka ebinda yila mena mwai. Tulijuzi hizo aibu za kuchora map na Tiendeani kana kila mundu ethia wa nanzia kibathukanio cia kwimanthia kimutu cha kila muthenya undu ulawi kibathukanio ni undu andu matumia binya wiana na muno wa moko. Mwanake umwe kuma kuya kauntini ya Kitui no sengetie andu aingi kumana na binya wake mwingi wa mayo bala ukua mubuko wa simiti wa kilo 50 atumite mayo make kwimanthia kimutu cha kila muthenya. Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Felix Karemina ula wino kwa miaka 33 kuma kauntini ya Meru no masengeti ekalima kwa Kinyai ila Kitui ya umelone wasua kwa kwithwa ekwa mibuko ya simiti ya kilo 50 aitumia mayo make
Karemi easya kukua makunia ana mayo takwa kumonenga mbesa itina wandu kuona mausenyo a zimiti ila nogelia ngane ngombeza kwa guveni na wazi eta wea ila kwena mundu mingine ne okelazia kaza kwethe kwa muthenya mono na kwa tangilizia kwa 5 ili 3 lakini no kelazia kulingana no latwele ano nagu no kundu kula twathiwe kwa tweka mekwa mini tukambeti no gelia tukatiana makanenge kila manenge ngadi Ondo wako senyanekana wenda ithiwa na thina wa kithui kuma ambesya kukua makunia ana mayo kuma mwakani wa 2003 mayo azuma kwa kuma mwaka wa 2004 ni form 2 niona dhambi ya ambulance mayo makwa ndiye ambulance bukuma mwaka ozo na ndinunga kanyu maisha ne makwa ndiye hospitali zibogwa ngethona twairwo ni munini ange maya mina makona hata ngutumia miuziza lakini ni kindu nomo. Nita Daniel wa Monza mwekali babako akinyany ni maozenyo manene ila ne wiye bwa nono kwa simiti wa kilo 50 die kia at the first aka na konenda kuona ila naonie kumanya kwanza weka nanda umeteko tuona atakutumia miunjiza kana maziga ombwe lakini endesi experience yake nando thokoma kona ndo macho kone kachoza na akikua itelemeti ando inge mwe wake ndo mutheke wanakomanya kana na kono wangome obamu zivi nake ngwando abalokwenda kou nondo osenya mono achali Chopenina katiwa ni mwekali wako ni kuna biashara kono kwa kinya icholoni kirimi na mwani ya musie twena mwaka wa brother kona na realize kanetha gifted ando ange maikuwa simiti ya mwako nona wea uma na munuka na kendo chuchanza ni sia muno nana kalongo mwati ya netha kweli wo alafu mete meru na wakakula kitui watha nongona mebi no toto vina tonge agina ati netha wetha atumita vinya wake mwene na ne kala nake na mbelesya kana uyona umunenga mbesa ni ndo no muthi mukakoma na bandu ugetha muona ndatonya na we muya yetha no kwenda ngue ndombe ongili ba una wengili akuyethi no kuona ogilia kabasania kau tuona muonia na mutavya nene se mundu tono kumumilia ondo ni thani sengete akasenye Kenya yonze kwa jumla lakini kilango kuli alama kwitha monete ukiwono wake ndingo ya thukuma ibalwa kuno uketha wona utethyo tonyo mutethya sia akakwata wia naende asuni mama osenyo kuma basokoni wa kwa kinyai hola ando enge kuma kisioni kema sengetwe ni mwanake Felix Keremi ola uma wake ni wa Meru aigwa ngunia ya simiti ya kilo 50 aitumia mayo make kiripotea Vilingi Wa Mauvoo kuma sokoni wa kwa kinyai ola wekitui cha umelone wa sua neta Onesmus Chalo Mundu umwe wina utuika wa kwithia manyonga ni withitwe aibundisya andu yulua uimi wa manyonga kuma kimanyesioni cha uimi cha JKUAT. Mutaalamu usuni waweta kana uimi wa manyonga welaisi kwambia na kuutwa yesya na mwandiki wito wa Mauvoo Stephen Mwema ni watumba nisiange waisu kwa uliku. Dhini wa kimanisho cha yulu cha JKUAT aimi ya nemwene 15 ni mavikita kuwata kisomo cha nima ya nyonga ila yendeye kuikini ya vaa Kenya. Mutaalamu munene wane Mandakitali Paul Kinoti no kuelesekana uimi uundwa itikilika muno mwambioni ili kumana notethio wa uimi uujunu wambite kuitikilika. Ndakitali Kinoti iasya uimi wa nyonga wilaisi mononondo wenda mwanya munini evinda evudhu na liwasyo ni siondu kwa tekana laisi tamato na makole mama tumbe. Wakati ambapo tulianzisha hii project ilikuwa mwaka wa 2019 na haikuchukuliwa kwa urahisi, lakini kulingana na vile wakulima wanaendelea kupata mafunzo wameendelea kujua umuhimu wa konoko. So hii ni industry ambayo ina grow, inakuwa kwa kasi sana. Ni vile tu wakulima wanahitaji wapewe assurance, wapewe guidance na waelekezwe. Kufuga konokono sio kazi nzito kwa sababu inahitaji sehemu ndogo, inahitaji malipo kidogo in terms of capital na pia management in terms ya muda iko chini. Kwa hivyo mimi ningesema kama mtu angepewa nafasi ya kukuza konokono, it's an opportunity ya kutengeneza pesa. Kwena na mutaalamu wa maunduma uimi tinyonga sionthe ile tona kuwethwa indi nilasikiwe ukunikili. Zile konokono tunatumia ama tunafunza ama tuna support wakulima ni zile ambazo zimebeba jumba, konokono ambazo zimefanyiwa utafiti
na ni konokono ambazo ni rahisi kuzifuga. Kama ningeulizwa, mimi ningesema kila Mkenya ambaye amemaliza shule apewe nafasi ya kulima na kukuza konokono kwa manufaa yake na jamii. Utena kuta nyama ya nyonga ila kilo chake kitesawa kwa silingi ngili umwe, lita umwe wa kimia cha nyonga nodho kwa silingi ngilile. Nyumba ya nyonga hii kaneko la yani tumeka kuseuvya leua indo, na chuki mia cha yoni kitumeka kuseuvya muta makuivaka, na ataalamu ni masiaka na nyonga ya utamba ni tendeasi ya kikonde cha udhyo. So many people are thinking of doing the snail farming because of the money, because it seems that they are being given a lot of hope of the big money, though it is important to do the farming as an agribusiness, but also we are supposed to do it in a manner that we can encourage other Kenyans. We can encourage the local market, actually, to create the local market, to create the empowerment and also employment within our societies and in Kenya's large. Ni tuakomana na Grace Wangari mwetu wina miaka 45 ulo na degree ya Mauvoo matuku waka na information technology ulo meti mei uimini uwa nyonga ulo kukulia amuika meko nie uimini uona mayeko manda mawiyama ofisini alamate ukwatika na matukuwa. Si watu wengi wana expect to see a youth doing farming, like you can see here most see a youth, but it's fine for me. I want to do what other people are not doing, because farming I know has money. Now due to COVID, I know most people were retrenched, and you see the training have come just after the country has reopened. So I would encourage people out there, I would encourage the youth out there to try this. Snails ziko na so many benefits. So there is no time zitakuja zifrad kwa market ati snails zimekuwa mingi. No, it's always this market for snails. So it's a good source of income rather than moving from office to office in search of jobs. Stephen Mwema, Vilingi Wa Mauvoo, va Mutongoi TV. Siana nisiabata na nisiailite kusubiwa. Uni kuyanana na muyumbe wa Masaku Dr. Victor Munyaka wala waumia ukanyo mubyukwa andu alame ukwatikana maitula miao ya siana kana kutumia siana undu batailite nimekose wa matambia momu maki miao. Daniel Mongela ni mwandiki witu wa Mauvoo. Haya, wale watu wanafanya mambo baya ya kufanya wasichana wetu wapate mimba, mimi naweza kusema hao ni mashetani. Mumbunge wa kiliombunge cha Masaku Dr. Victor Munyaka ni wenda silikali sovimwea wa kivungo cha thayo kwa andu alame ukwatwa na sieko sia uvucha siana umana kwekea Mauvoo etuma skulu ndaelesia kana sieko isu siende na kweka thia vandhi ya Kenya nesuno yonzia imoja ilite nikenda kuolanga sieko isu. I want to support the president on the issue of taking serious measures against all those offenders, because I think the issue of impregnating school children should be taken as a capital offense. And I believe all those students who have been impregnated, there should be due diligence done so that we can really get the culprits. Because I think government can still capture and investigate and get to those offenders. Ingi kukonia mboya ile inatoa iwe muthani wayo Munyaka ni waelezekana vena vata watongoi alama sakuitwe kuma siamane zikivathukanio kuka vamwenikana kutongoesya Akenya kwanzia ila yailite na kwikithekana Akenya ni makwata utethio kuma kwa atongoi alama sakuite. The other thing I want to say is that from the yesterday's prayers, national prayer breakfast, at least we noticed some improvement that this time the government appeared like praying together, because we had the president and the deputy president. Whereas in the past, we have not even seen both of our two leaders being together in many meetings, especially over the last 1 year. I think that bad blood could be adding, and I think Kenyans will be happy if they can see that due to those prayers and after the
declaration of yesterday, the bad blood is going to get finished, and you can be able to see the president and the deputy president working together, because those are the two people Kenya's elected as president and deputy president. Anena neto isu kavindane kala evikite skuluni wakasinga bala wanengane ngale ya ukua amanyiwa ndaelesia kana isuzu yune utaiwa kwa skulu ngiva kauntini ya Masako nundu ndaelesia kana isuzu yune yende ya utaiwa skulu ngiva kauntini ya Masako. Amaito to mwenda kona amaito ila siatisi da ngone maito kanatiga basi tena kumva skuluni wakasinga kauntini ya Masako. Sitoko ni Daniela Mwongela, Mutongo TV. Naindi ngewaisu ya Daniel Mwongela niwe kutunenga ibuso ya kwamba kosa udhiumo wanda tika nini nduka dhibasa nijosiokethete. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanwa nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba disia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano kwa mbe ya saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza nitajiuza ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na 3 kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Goshen Medical Training College Thika ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences ta Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Ovamana Theater Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kinasindosia kuyanya sia kusome bya na alimu maitu mavividhitu ya kunenga mumanyisio na utuika ulawu ya niye na ulawu kwendeka umundi. Wamina kusome ya Goshen no wili andike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionde tuko ni esimo kwisila noti monza ile monza kenda 3 inya nyanya kana noti monza 5 noti ile 6 inya noti inya A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. It's no surprise. The good quality baked bread from Bon A is Festive Bread. Chukua yako moja leo. Kasarani Catering College nicho kimanisio kila kisio cha maunduma uwi na kosi ingeta hotel management, food and beverage, pastry, housekeeping, accommodation,
bakery na events management. Sukulu wito wina mawithuruluko maseo na wina sindu cionthe cia kwikithia ni wasoma nesa. Mutiani witu ni wa NEC na City Guides na tuyavitukithwe ni Ministry of Education. Ala onthe masomeva ni makwata mawia manene mahotelini na kambunini nundu utuika wa alimu maitu ndui maila. Tuthokeva Nairobi Campus Maunju House, Seasons next to Clay City Medical Center, kana ukeva Kitui Campus, G Plaza Building, next to Syokimau Building. Nena naitu oyu kwisila 0721 429 839. Facebook at Kasarani Catering College, kana website ni yetu ni www.kasaranicateringcollege.ke. Umanyini udhui, tuthokea udhue. Kasewe, koka, kwa sembanga ukeba, ya, koka, na yukase, iwe yangata, ebebe, na ino ndo taongetheka, na yukase ketheka ndo mwana, ndi chauke na thina kwani, ya, kita ini chaika na nondo timu waku na bungi wende, ndio utabisi stress niso kuwa, ndo thame kati muuketa wase no, ndo like kilabu kinene tamani, yukase, ya, hey. Nikienda ukwateka seta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwile star kienda thandatu hash. Are you looking for a TVET accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Ni mubeano ndo wa kwende ya kwilola Mutongo TV ndine wa Vilingi wa Mauvoo na udhocha ingi tutambanie imwe. Mithenya 10 kuma gavana wa county ya Kitui Charity Kaluki Wangilu kumya mwea wa kusia utabi wa Kithangathi usini wa Kivou ulawi sub county ni ya Mwingi ya kati ni county esu ya Kitui. Munini wa komanda wa polisi Nicholas Mutua ni wasia methomo mengu no kuikithia mwea usu ni watiwa. Mutua no kueta kana nimekuikithia vai ona iloli yimwe yetikilithwa kulika usini usu. Gavana Ngilu nuna kulilie andu matabe Kithangathi kisioni cha Koromboko ilai kutua kana ila ituanie na silanga wa Kiambere. Lina Musangi ni mwandiki witu wa Mauvoo. Matuko 10 na wa gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu kuvinga ukui wa Kithangathi usini wa Kivou yu vaimalo mao kuwa Kithangathi kiimalika usini o. Ndeto isa kithoni munini wa OCPD sub county ya Mwingi kati Nicholas Mutua. Onene obisini wake Mutua ni wasekana ni mongelete patrol sa kila muthenya na utuko ni kana kuikithia kana Kithangathi kiki ukuwa fungwa kila kaunti yote na kweli tumefanya vitu kaunti yote oingene wasekana ngalila so kwa dosulika useni uma obisa ani mosithake kotini kwa masitwa nitawa Nicholas Mutua, the deputy sub-county police commander ba Mwingi Central. Ni kwate kuma extend the governor amina kuweka public participation na sensitization ya andumaya kwa Kithangathi usini wa Kivou. Ninde na kuweka kuimprove na kuweka daily patrols day and night na kuma ibinda juba ingali la kulika usini osu imande niande na kuweka a lot of strategies nikendangale ila ikwisa kulika usini osu
nitumekwata atuimitha cha kotini, lakini so far tangu gavana toke waingali ila kulika usini osu. Gavana ngilo na vingi ukui wa kithangathikiti na malalamishi maenenze makisioki. Useu wa Kivou ni wa kalimandwa imekwata cia muno kwa kutava kiwu na kunyithia indo cio vamwe na uimi. Biashara cia ukui wa kithangathi kauntini ya Kitui vamwe na uvivia wa makaa niciongamiswa ni bunge ya kaunti mwaka wa 2018. Anybody who wants to carry sand will go and carry sand at Kiroboko. Kiroboko, we have a lot of sand. I want to say anybody who wants to carry sand should go and carry sand in a place called Kiroboko. It's a lot of it, and we will authorize them to do so. But any other river in Kitui, we have said no. Kuma sub-county ya Mwingi ya Katengo, ripoti ya Mutongo ITV ni Lina Musangi. Mwaitu ala matoa yasia utandithia wa ukui kauntini ya Masaku measia utandithia uni wibulitwe ni mathina kauta na yube undu vaendewa makaukola mainena na Vilingi wa Mauvoo atandithia suni mawetakana ngalama ya mikalile ya mbatete muno na baita ukaoleka na biasala ukanangika. Daniel Mongela enange waisu kwa uliku. Itina wakiseseki kumanisya ngiwaya usio wa marutiva kauntini ya Masaku yu akala mathukuma kauntini ino ya Masaku nthini wa uteleva wa ngalisu nimelesya kana uyo yu kwa ndwina ukwati vaita uende na kuoleka na melasimika kuthukuma nikienda kuanisya mavatamo ma kila muthenya. No tatukita kuvuka kitindo nondo tuikolo wia serikali ndi tunenga wiongi. We are just here to earn our daily bread. Kila tukwata ano cho tushukuru. Nondo tuina option. Ono uyovo nimelesya kana ivindani la malika wiani uyu weo wa musio lakini yu ukwati na mausio ala mauka wiani ni maulekile na makilili ukongo na kuweka mawiyaya. Ona likile nondo kumatene nendeleva anambizi othukuma utwangali tene. Kama sabu mako andikwa mbesa ilo kuipwa. No na sita ndona nondo ngwe transport ngwe ba rent na kitamwa kuikekala kwa na kuthukuma uyo wa maruti. Na kimwene kivila wa maruti ile kuana kumava musieni wa Masaku kuthika telembo nukuelesekana serikali yalete ulikela muno na kuisya athukumi ala mathukuma nthini wa ukui nundu wiawo wanena uthuka na nivatoneka miaka niyukite kwethiwa wiawo ukui wende na kuonza muno na mwene nthi kuumia kwa oju mena thina na uwea waisio cia wea kuma ba ngali cionthe cieba ati ngali mbe wa 40 lesi stage na kuithi utuka kila ndeleva aile kuila ndio umwe na tukua andu muonza sune silingi mana 350 wae mai gabia uyenu ko kuti na mathina maingi mawia kumava kauntini ya Masaku. Mutongo TV sitwa ni Daniela Mongela. Amwika kuma kisioni cha Mwingi ila i county ya Kitui yu ni maumia witano kwa serikali ya county Yesu vamwe na serikali nene kulikila na kumetana amwika alama tema wiani kwa kumamandhia mawia one kumana na kilungu kinene cha amwika medhitwe mateu yani na maende na kuikala mana kisioni kiu. Lina Musangi ni watumba nisiange waisu. Amoima amoika kuma sub-county ya Mwingi katika kaunti ya Kitui ni mami ya serikali ya mitiuko vamwe na serikali nene kulikila katika ikithikana amoika ani mokwata mawea. Makuelesya mathina mo amoikani masakana na biasala yu nisithitwe sitena vaita kuatia ibinda yu mwila yetetwe ni muhimu wa corona. Kukoza wea kuno mwingi ni kwe ulu muno ta yue bindani no kwe no wau nondo wakombea na bayambe wau ta namba oka andu maingi ni manengetwo mawea na yu wala wau auka
andu maingi molangwa kuma mawiyani kivathukanio yukesa ithi andu ala matena wia twimengi yukethia kindu kiu igwere thina muno na ukwithia ni mwikalile wa maisha ni woma nundu andu mayu manya undula mokwata resources ile serikali ni kana pewe ya weta wakazi kwa vijana wathukuma ituku imwe ukwiki uthukuma kwa wiki ile ukwiki wa mbeta charnoni kwiki wa mbeta simoni mawia tu ni matetha cha county government ni oka ikwete mawia kuno ukwithia no tuthukuma kuno mbuchi clearing kutenga kuno kuthecha tauni na twethia mayuthi mothukuma andu maingi pio kwithia maile manana mbeta ni chikutembea lakini oyino kuomie pio na andu malika thina ni utoneka kuatiana naki yuni mame serikali ibikie kumatethia nundu memo isioni ndonya kwi ya serikali ila itutona atongo imaitu mavikie na ku reason au matonyo vingu ya young people some business opportunities with ya youth maingi ni makwatanga wila nundu ila movikia kwikala misi ni movikia kwithia na mituo mithuku na kwisilia uthuku na kulika maundu ni angi mathuku yuma katumanzia undu tutonyo kwatanga wila na ku connection yu ukeza kwithia maundu ni mololoanga ibindani ya wau nyekela ndonyo kule serikali ne kutethecha mayuthi na kumamanthe mawia mete mawia ma muthemba tu mawia maingi makulilitswo kwithia mayuthi ni makwandikwo kwithia mayuthi tangilile takwajeta tuone mothukuma na maile mana mena mawia kiu nicho serikali itonyo tutethia lakini yu serikali mekala na mbeta kuyana makwandhi otukumana kwanga BBI kwitha mbeta na chobika ku ando ni monyama beki ndo na ando ni malungili betibyo nondu akwithia michi chana itu joya na chithina muno yu mundu manda mukaka indo kanini memano kananga mataniche kuma mwingi akati ngo ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi Tuitiana na ngewaisu kana utongoi na alama konetwe sukuluni wa musingi wa Fria taunini kana Fria Town Ulawe County ya Mombasa ni makulia mobea wa Mathau County nesu ya Mombasa ibikiye na kumakia kiwanza cha uthaukia ni maweta kana kuithwa mena kiwanza cha Mathau ni kutethesia kwailia na kukilia inengo mbe wangilile na maana 5 Angelina Museni wabika kisioni kiu na atumba ni siange waino Pianana na Wilson Ocheng ula ni munini wa mwene kivilo wa bodi ya skulu wa Fria Town aweta kana tavengu sanesosia kuseuvwa kwa kiwanza ki haikulie serikali ya kaunti ya Mombasa na ungamei wake na ndokia maendeleo ndini wake liombunge kia Nyali kana CDF mavikie kuseuvya kiwanza kiu wakati pesa zilipotoka na wakati kila kitu kilichofanywa unapata kwamba sasa inazuiwa. Na sasa swali letu ni kwamba mbona kwa mwezi mmoja kiwanja kiko hapa hakijatengenezwa? Kwa hivyo sisi kama board tunaungana tukisema kwamba hatuna shida na mtu yoyote ambaye anataka kujenga. Sisi tunataka kwamba kiwanja chetu kijengwe na kishajengwa watoto wetu wawe safe katika shule. Manake ni wawetakana amanyiwa maskulu otame muisioni munene kumana na kwithi wa kisio kiuki na atumi aingi mandawa cia kumila aiweta nonginya kiseuvwe na kwikiwa wiyo ni kana kusia amanyiwa kusoma mituo mithuku. Mazingira ya shule sasa kama mnavyoona si mazuri. Watu wanatumia madawa wanakaa hapa, watoto wetu wanakaa hapa, kuna mambo ya madawa, kuna mambo ya zile syringe. Hasa mtoto akidungwa na syringe hapa na labda mtu akona HIV itakuwaje? Kwa hivyo sisi kama board tunaongea kwa kauli moja na tunasema kiwanja hichi tunataka kijengwe na kijengwe ili watoto wetu wawe safe. Na kikijengwa kisiwe kwamba kinajengwa kwa manufaa ya watu kidogo. Tunataka kijengwe kwa manufaa ya watoto wetu 2500 ambao tuko nao hapa shuleni. Nake mbunge wa Kiliombunge kia Nyali Mohamed Ali ni wawetakana tamana avathite shilingi milioni 1 cia kuseuvya kiwanza kiu kuma kinanduni kia CDF indi kina abikia kuseuvwa. Kata watoto wadogo 2500 children ambao hawana mahali ya kusomea na kuchezea. You can imagine it's break time and they can't play. They have decided kuleta goons hapa kuchunga hii kiwanja every single day. Inalindwa na vijana wanazuia watoto kwenda kucheza. So it is not in the budget. This is the entire budget that we have downloaded. This is the map of the school. Wengine watakana maundu ma kisomo tamata ile tekuliko maundu ma siasa ayasia itambia elu ni kuvikia kwaso nikana kiwanza kiuki seuvwe. Children have no place to play.
And they are lying to us. They are saying that wameweka kujenga. It is not in their budget. They are just trying to derail NGCDF. Hii ni budget yao ya mwaka mzima. Kwa hivyo hawa watu wanatumiwa hapa kuja kutuzuia wasijaribu kuleta siasa katika mambo ya elimu. Mutatupa nafasi kidogo. Yeah. So these are the young men wamewekwa hapa kuzuia watoto kucheza katika kiwanja. Sukulu o Freetown wena ciana ngili ile na maana 5 ila kwa OUU siendeni kuthinika ni vandu va kuthaukia. Kuangalia pale ndani ni mahali padogo ambapo watu 2500 hawezi kucheza na ile social distance, na pia mnajua tuko katika hali mbaya ya corona. Ngilivotia kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Naindi ngewaisu ya Angelina Museni kutunenga mwanya ungi wake ili tuambe kosa udhiumo wandachikani ningi sio kithia ngwithiwa ngiunengelelia Mauvoo wangi bamwena kusoma mautumani alamedhiwa manatu bikia mesani tu ya Vilingi wa Mauvoo ndukathi basa ninzio kithete. Ile mbeta ya ukamba ni isikio kwa mondo maingita wimi wa itunda ya yembe ile tuikite udhiwa ukamba Kenya yonthe. Dhini wa tamu wake wambe. Gavana wa kaunti ya Makueni Professor Kivutha Kibwana ni wavingu ye mutambo wa kuthia maembe kana kalamba fruit processing plant na itunda ya yembe ya yakakuwa na angika. Tuna shelf life ya miaka ele na twa twikithia ready to drink ni tuongela shelf life yesu uketha yu thembe yu ya imetwe mwaka wa 2019 ona 2021 juice ya yembe yu ni ready okutumika. Yu aimini motani ya kuka kwa kambuni komana nake Caleb Chalo wa Mutunga wathantha tu na wachumwa saa 1:30 na saa 3:30 aikwetia kilungu kimwanya kuvangula muemi Methoi va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Hina ukeja na nauba uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica siongua na mutai weitu olani the Reverend Grace Kalama. Kindu kingi wese ukakule witu itawa nikaenda ngoma sielungu kibeti tukienda ansa na mutumia suwenda anza ngosea na nicho kumitwiba ende tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikethe wana usije kitumi chaku nikiva ngasa likia na kwimba ikia viti ndani kuuwe mwaluka seo malume kuogela dina mwini Nionete maundu na nienda na vile na kwasia aume naka mombi tukivathokani ninga na thina waka ni kukwatwa ni kwigwa kwita wakwigwa akani kwigwa na ume ni kuona ndeto ni ile akathina woni kwigwa unawaija mundu mukaba yono. Ndi ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita kwa tiene na Reverend Lazarus Musyoka kuma kanisa ni wa ATG musini wa Masako wa chumwa wa matuku 3 mwezi wa 5 mwaka wa 2021 saa umwe kuvika saa ile sia kioko va Mutongo TV aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai keseti kilota Mauvoo wa bungu ini wite atabanye maikengando nandu yo manya mai ukuwa pasha akuya vayi wau unaenda imoni ishokita mundu mutangi usuita wa bungu wa satani. Ngai na kwathime uyiyumbane gukomana na muthukumi wake wa chumwa ukite kwambia saa umwe kuvika saa ile sia kioko va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing,
flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Inyakalete nenda kulisa ni ndirene kunungu sakale meeting le usine ko kwaya noka karate kutia le unene kumine ya kwanza uneti langa ntima ni nyosu mbikene sa moka nini ndi ngo kwaya noka we sawa ni nyosu Nyakalete ngimene ya mutu weba ita wa ra premium ra mudei sangu lunga mutu no ngai sawu wa kambune nje ba ndika wone nenda ra premium wi there kalete Njalo indi watu mine angima ona kwenda muti ya nduzi yonke ndukana ngo mutu wonke ngone ngembeza mutu wa ra premium ndi mutu woti ya ngima ona meeting ngwenda akoni ni wana meeting mutu wa raha premium ula niwo wito wa kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuve naku wiitisie mutu wa raha premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa raha premium utanu wa musie. Ni na udhocha ingi tuendanie umwe tuendanie mwe na indi namba kwambisya kunengelelia Mauvoo kana mbosoma amwe mama utumani ala mambikiana ni soma oelea tatu uwe asane pius kuma kibwezi mutongo yi sawa kabisa beongiwa kwasya mutongo yi TV mwende ne saa na nibata na Mauvoo menyu ni Julius Mulio kuma dhitani mwingi na beongiwa kwasya tuipa mwe piu Faith ne Stephen Mulinge na sunu amwe mama Mauvoo alama mina kumbikia kwisila namba ne yitu ya utumane mukube ile 395 tuende yani kana nzama ya Senate ila idhinikia maundu maitheka na mawithi ululuko ni ibikie countini ya Makuene kisioni kila kwa silanga watho wake uni tina wa enende makisio kiu kuteta yulua mali kana yulua mali kwa nangika kuma na waki wa silanga usu watho wake. Caleb Chalo ni watambuka silangani usu na atumba ni ripoti ino. Kamiti ya mbunge ya maundu maitheka na mawithi luluko itongoiwe ni mwene kivila Senator wa Nyandarua Mwangi Paul Githomi ovamwe na maseneta angi evo Senator wa Makueni Mutula Kilonzo Jr, Senator wa Samburu Lelengwe, Senator Njeru Ndwiga wa Embu, Ledama Olekina wa Narok, Senator James Mwaruma wa Taita Taveta ovamwe na County Commissioner wa County ya Makueni Maalim. Omundi wone methwa mavika kisione cha Sioto Valley kila ke wodine ya Kalawa na kila kithengeanie na silanga munene watho wake ni kana kwithukisya maununganisyo ma NND yulo wa meisyo ile no kanisie ovamwe na usovya wa silanga u watho wake. Mbaluti nene na ile itwe kawa ivindani yeja usovya wa silanga u nina tumite numba mbinge sya ekali ma Sioto Valley iyato kanga kwivo kuvuna kwa indo ovamwe na mathina ange maingi. Ondola unatumie NND mailasimika kuandika ripoti kwisela kula kwi mbunge ya county kuvike ya mbunge ya Senate. Usovya wa silanga watho wake ni muradi munene wa serikali wa Vision 2030 na ula ungamiwe ni kampuni ya China na ile NND meuteta kana etha ithukisya siyosyo ondolo tumite onangi maikwata mathina maimake imwe otondu mekwelesya. Ningitaze mumbani mbadu kutiwa nuvungu taakita nai. Koende numba yake wewe naenda nitakita tena mheshimiwa waitu. Piano ba sina madina. Onakana ke kila ke mota kaka tele ba. Nundu kama niye kutele mwe kitu yake ibaya. Teo wani tike yake yamba tututu. Tika mbota kwa tike ya mbia kwa kwa siana.
akinena na ene nthini wa iseso yi Seneta Mutula Kilonzo ni watula muti ungamei ulona ivo wasilanga uwatho wake kwa kwitha unatula miao ya mawithiluko na kwikia thayu wa ene nthi masio tovali muisioni. Mimi I have a very bad experience. Nataka kuambia wewe NEMA director. I have a very bad experience with this Chinese wakifanya SGR. And it was the same thing. Walilipua mawe kule Makindu na mahali panaitwa Kadhekai na walikuwa wanafanya usiku. Now let me tell you what is the problem about NEMA. In kisheria, and chairman, just listen to me. In environment matters, kunaitwa polluter pays principle. In polluter pays principle, ni kwamba ule mtu ambaye anadhulumu mtu kwa mazingara anafaa kuadhibiwa. Nake Seneta wa Kajiado Philip Mpayei ni watula serikali na kampuni ya China muti kwa kwitha itenekia wala nyomosio wa kutwicha mbaluti yu undula wa thayu cha ivyuvi ya kuleana na China kwitha mainengwa mawia kana contract vandhinu ya Kenya. Hawa wakaji wa hapa wanataka action, si maneno. Wanataka hii vitu ifanywe. Hii tumeongea sana. Tumeongea kwa gazeti, tumeongea kwa radio, tumeongea kwa TV. Hii vitu wacha ifanywe leo. Na tunasemaga kama si sasa, ni sasa hivi. Hawa jamaa wanatudanganya ati hawa jamaa hawapigaki blast usiku. Mimi niko na uhakika wanapiga. Na Bwana Mutula Kilonzo Junior, wewe ni wakili. Kuna testimony kwamba wanapiga. Kwa maana kama hawangekuwa wanapiga, kungekuwa na watoto wanakimbia hapa. Hapa hakuna watoto. Kwa sababu ya hiyo kitu inastua wanaume kufanya kazi. Wacha tuongee ukweli bwana. Ama namna gani? Mimi najua nyinyi Wakamba ni watu wa bidii. Lakini hao wa Chinese wameleta taabu kwa hii mambo ya usiku. Ama namna gani? Kamiti ya mbunge ya Senate ya mawithiluko ni kwithe yandika ripoti kula kwi mbunge ya Senate yulu wa manungunisyo ma ene nthiala mosanya umunthiu na vala Seneta wa Nyandarua na ula ni mwene kivila wa kamiti yesu Paulo Githomi wetho ayelesia kana nimekwikia metalatala wise kwithia kiwu kila kikwitha kiili kasilangani watho wake kiitha kina muisyo kwa andu ala mekwitha maikitumia na vala waelesia kiuki ni kikwitha kiitumika nthini wa city ya Konza kana ile kwitha yesikania ta Konza Techno City. Ingiripoti ya Mutongo TV kuma Sioto Valley dhwake kaunti ya Makueni nitawa Caleb Chalo wa Mutunga. Na tuithio wa Vilingi witone kana Musumbi Uhuru Kenyatta ni wakomana na tongo ikuma kisioni cha Nyanza nyumbani ya State House musini wa Ilobikwe umundi be wachathi cha kutania madaraka de kutwaiwa wakele chumani chukite balama weta kana kuseugwa kwa kiwanza cha Jomo Kenyatta kuya Kisumu ni kwa ilite ni kana chathi kiu kitwaiwebo minister wa uima wa Mwemutahi Kagwe ni bikite umbanoni usu na bala watabia ekali makisumo maikabikie na kumbania maleloni ni waweta kana chathi kiu kikabikwa ni utalo munini wa enendi kumana na kunyaika kwa uwau wa corona. To revive this economy in this country is number one, infrastructure. Number two, infrastructure. Number three, infrastructure. I'm happy to see, Your Excellency, that your government has picked up from what we said and has actually addressed this issue of infrastructure very aggressively. Kenya cannot succeed without all of us. It needs all of us. And this is, to me, the spirit of the handshake. It is not about two people. It is about bringing a country back on track. It is about bringing the people of a nation to feel once again that they are part and parcel of the whole. It is to remove the issue of people feeling marginalized, isolated, left out, and to encourage a feeling that existed in this country once upon a time
when some of us were children, but we hear those stories. Where Kenyans were proud to be Kenyans, regardless of where they came from. This is where we want to go back to, because it is with that spirit that we will then be able to achieve the objectives that we have. If we continue with the kind of politics that we have had in this country, the politics that I call start-stop, there is no developed country anywhere in the world that has ever achieved the social, political, economic aspirations of our people with a start-stop policy. Ni tunoete ni kuboya sio. Uni uneni wa atandithia ma kuthambia ngali musini wa Kitui atandithia su nimekulia silikali kumakia sio nundu matumia ose wa Kalundu kwitethesya na u ni mwisho munene wa uimawo wa mwi na wa alama tumia kiucha ususu wa Kalundu. Onesmus Chalo no kutuelesya. Amweka na alama thukumawe wa kuthambia ngali na mota vakuvi na signo ila Kalundu kaunti ya Kitui nimenda serikali ya kaunti ino imeke sio cia kwitethesya kwa ilia wia wo kwa kila maweta maina kundu kwa kwitethya kindu kila kitumite mase makastoma mo wano baya ni thukumia baya agini no nete matetho mainge mpano makawoshi na to yuna mundu na athi na baya uthini o yuke boju ne jodo tumia na mundu bune bokuthi kwitethesya aitethya o yune ne la mindu ano oyu aitethethia bu alama imo moga magua ugwetha gwila twetumia si twetumia bano kuthambia siwenji kindu kya muthembo siwenji yani gwetha gwila ni oto tumia yetu ituboya tongo matweke kibo baya matangi gwetha gwithila kibobu no tutho oingolo imwe kana osilingile gwetha gwithila twetumia kibo kono siwenji yu nondo kono kwa kwanza oyu mawana oyu ngwadetwo ne kubo kunje muno na ningwe na mena mwalika na ningwe wo munje muno no ndo oyu geboju oyu na gengi oyu metotethethya tutho yenga mutwe gwithila twegithanga siwenji no tutetheka nethavyo na kila ndo makwazya kumya ukolyo kola kwengava witu wa Kitui county engwatano na serikali nene ya national government nekana marulikanive andu makawoshi matu facilitate matu ekathiombewe for example matu voya ngambutiwe ondo kwa kwati kitu kethe awo kanini amweka ane maweta methito maimanza vandu va kwitethesya nthini wa nyumba siene na ingi kutumia mitao ya kiwu kithuku kindu kila kiende na kutamba icha mawithi ululuko na kumekia wia wako kwatwa nemo wau kwa mazito nitawakeli vinicheo kitele na ni mwena kivila wa bodaboda pano singino kwa issue hizi ya andu makawoshi ma sobezwe kyo nithitwe ngumiatia muno kugila ndo no kule serikali ya kaunti ya Kitui na national government ni kana kindu chu kikwe kwa mituki nundu ona ito tandu ma boda boda pano pa icho pakuvi atwithite chuwe we magika no choto kwika kwa kwatika ni bato ukulika ukuithekane ukulika kuusini ukiliko miundani na ambapo wa kwadu no utona kusikatwa kwa wito wako ngukule serikali ya kaunti ya Kitui na national government uza kuthia kindu chui matia kila kinga twa makao shibano we nondo pathiana kune mali tene kuombe wakakoto bano masobe zoga kwa ne basio na une wito wako kwa excellence governor Ngilu oge muno ambo shungulikana andu amakao shipazo bandu bauza kwa ne basio na no uthambie utekite ngambu tuze kwa bandu basio na ethe batone kama kwakiwa munye banoza kwitha kaso masio ile siangale pe bandu sio thomwa basio ukuza kwithia maundu imende nesa nyeta ni mwekaliwa bano Kalundu kawosh twina mathina maingi ni ngukulia county government ya Kitui itone kotwaki acho na itwitia kakoto bandu ba undu bena thina mwingi na itwikia mulika mwinzi wethia ni twathukuma masala mani kiripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui nitawonesmas Chalo naindi musiaisya witu buni bwangwenda ubika nthini wa Mauvoo la twakumanisya muthenyani wa umuthi na ndanamba kuma luka wa studio ni ndanamba usoma amwe mama utumani ala mami na kumbikia pe mundu kwasya mutongo TV kisese kitu kisawa ukamba ninye Cosmos mutonga kuma ndune mwya kaunoko kameme kama visa mutongo itumukwete nesa kabingoni kathonzweni mwaitu no kwiwa moyo
nundu wa Mutongoi TV ni Chalo Mutabi ni muvea muno mundu wa umbunya vani iliengilo ela Mutongoi TV twaile usembania Francis Kioko utumani waku uikuele kanesa na bengi kwasia Mutongoi TV niende na kuadhimwa ni Stephen Musyoka Mutemi Mwanzilu ekuya Nzeloni na swindi no amwe mama utumani ala mabikia na kutubikia endea na kunena ni anaitwa kwisela nambani yitu ya utumani mukube ili tutukenda imwe itano na ndini wa mitandao yitu ya mikumu kanilie seungama mwendo wa saa 3 na nusu ningwithu wengi ndisokithia ngunengelelie Mauvoo tondo methwa mende na utubikia ba mesani yitu ya Mauvoo mubea wi mwanya nondo wa kusakua kwendania na kwa ndini wa ubilingi mubea wi mwanya kwa onthe ala maelia bilingi wa Mauvoo ula wandethesya kwa liula kwa meko ni Sharon Dinda ni Faith Mackenzie wa Mtunga kwa oyu tiwanesa.